warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi Quran al-Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw Allahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Wa qala syair anta nurun fawqa nur. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, para tokoh agama, para pemuka masyarakat. Alhamdulillah, kepada syukur makpuji dan digangka lori hadar rahmatan rena Allah Ta'ala, di mana pada malam ini kita masih mendapat hidayah dan inayah sehingga dapat hadir di tempat yang mulia ini pada acara yang sangat mulia, yaitu peringatan Maulid atau kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ini adalah pernyataan gembira, senang bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang teman lebih ke hadir. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu anna wa 'anil muslimin khairal jaza. Di mana saya mendapat amanah kepercayaan dari panitia untuk membawakan hikmah atau pandangan umum sekitar Maulid junjungan kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dapat memenuhi harapan panitia dan bapak-bapak, tentu untuk memuaskan saya sebagai manusia biasa yang masih kurang ilmu, kurang pengalaman, tidak mau banyak membaca buku. Saya dalam kesempatan ini memohon maaf belum mampu memuaskan bapak-bapak, ibu-ibu untuk dalam uraian ini. Sehingga teman lebih kehadiran. Tadi saya salat Isya di masjid kita ini
Saya menghitung-hitung tahun-tahun yang lewat, rasanya tidak dirasa juga kalau dihitung. Tapi kalau mau dibayang-bayangkan cukup lama juga. 30 tahun yang lalu saya mendapat amanah dari pimpinan pusat Asadiyah untuk menjadi guru di madrasah Asadiyah ini, cabang 17. Tadi saya salat isya di sini terulang dari 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih saya sempat mengenal wajah-wajah anggota jamaah dulu di sini 30 tahun yang lalu. Persis saya di sini peristiwa G30S PKI. Tahun 65 tambah tahun 66. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Maulid ini si maf'ul dalam ilmu saraf itu disebut sigat isim maf'ul. Maulud, saya ulangi, maulud artinya yang dilahirkan. Kalau maulid bisa saja isim makan atau isim zaman. Tentu diartikan waktu kelahiran atau tanggal kelahiran, tahun kelahiran, bulan kelahiran, hari kelahiran, tempat kelahiran. Jamaah haji yang sering naik haji atau yang pernah haji, tentu kita ada biasa disampaikan di atas, di sebelah timur Masjid Makkatul Mukarramah, di situ ada orang sebut ini maulidnya Nabi Muhammad. Maksudnya itu tempat lahirnya yang sekarang menjadi perpustakaan. Kalau nya Nabi, wallahu a'lam. Maksudnya kurumun rojaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyebut maulid, ya bisa saja kita masukkan tempat atau waktu lahir. Sedangkan kalau maulud yang dimaksud adalah Nabi sendiri yang dilahirkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Biarlah ada sementara orang yang mengatakan Muhammad adalah manusia biasa. Saya tidak berani. Karena semua yang ada pada Nabi Muhammad, semua yang dilakukan Nabi Muhammad bukan hal-hal yang biasa, tapi semua luar biasa. Kalau kita membaca Al-Barzanji, tadi saya dengar dilagu-lagukan itu semua adalah pujian-pujian kepada Nabi. Sininna dan rena bacain yang identifikasi daerah diikuti rabana itu sininna rono adalah pujian-pujian, puji-puji lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah dengar tadi disebutkan anta nurun fauqa nur. Iku Muhammad tajang dia sedna tajange. Mucau mana sidina tajang. Kalau ayat Al-Quran tadi saya bacakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Maka dari saya sana tafsirnya Allahu munawwirus samawati wal ardh. Puang Allah Ta'ala tajangi langi dan dia tanah tajang aga na pakai puang Allah Ta'ala, tajang aga na kirim puang Allah Ta'ala
megar fana tajang tajanna matanna soy tajanna uleng letoy tajanna fadiseng letoy tajal lampu letoy pada toha cendingi mega rupa-rupana ya kemi mega rupa-rupana kecil mega rupa-rupana cahaya juga banyak macam tapi cahaya yang paling tinggi adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya lampu yang bisa kita bedakan ini lubang, ini bukan lubang. Cahayanya lampu kita bisa bedakan warna, ini merah, ini hijau. Tapi cahaya lampu belum bisa kita pakai gunakan mana yang halal, mana yang haram. Tapi cahaya Nabi Muhammad bisa kita membedakan ini halal, ini haram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi bisa saja kita mengatakan dan tidak berlebih-lebihan, anta nurun fauqa nur. Iku Muhammad tajang dia serna tajangnya. Masih ingat pada waktu Nabi Isra Mi'raj, mendek Nabi tadi alamatan dari diantara di malaikat Jibril. Narafi onrong kami namatan rewe soroi malaikat Jibril. Mapua ada dari Muhammad. Oh Muhammad, idit na mendek dia. Gang kami tugasku gili mapebali Nabi Muhammad. Jadi ini ia kena mun rumah taja gente di dasa. Maka lalai atau sedih si bawa-bawa kita pergi kualai de makotosiha. Tajaku gang kami koe. Pano-pano liwangi pajana Jibril de nawan citaja. Tapi tajamu Muhammad narafi dasa. Difancaji ke Muhammad untuk mendedasa. Saya hanya sampai di sini saja. Anta nurun fauqa nur. Iku Muhammad tajang jasad na tajang. Selina tu malabikkan ke hadar. Laula kama khuliqal wara. Wa fi riwayatin laula kama khalaqtul khalqa. Benengetan iku Muhammad deu pancaji sininna ya tripancaji. Benengetan iku Muhammad deu pancaji sewa-sewa yang mana degalangi. Dega ga tanah, dega ga tasi, dega ga wai, dega ga bulu, dega ga ya mana benengetan iku Muhammad. Laula kama khalaqtul khalqa benengetan iku Muhammad deu pancaji sino pancaji. Kadai saya sana tafandete mo malaikat de toga. Mo malaikat Jibril de toga ga benai degal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber segala cahaya. Idi yahadaki gaga benengi dengan Muhammad. Sayangnya inna jannah nareku engkau dek penafah Nabi Muhammad. Sayangnya inna jannah nareku engkau dek nafuji Nabi Muhammad. Mega motor rifuji tapi dega pada padana. Dega enggak rifuji poi makadaman ahabbadika nama fil jannah. Nigi kita puji kak si bawa kak matu di surga. Dega kata powi ya roh dega. Pak mona fau de toto mata pe. Nigi puji kak si bawa kak di surga. Muang kata powi roh de diki mata pe. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam to ngai roh dega salana. Man ahabban kana ma fil jannah. Nigi puji kak si bawa kak matu di surga. Bapak ibu. Giling iseta perhatikan anak tak yang mana hefure di jajang. Kira-kira mau puji menamur Nabi Muhammad. Terding itu anak tak terding. Dia tersir untuk matu deseri mundi. Kau ini puja anak tak dia nak puja di Muhammad. Ini puja di Muhammad anak tak dia nak puji Muhammad. Dia tersir untuk matu deseri mundi. Si terding. Tak puja anak tak. Puja anakku. Suri puja di Muhammad. Ni di puji toy. Tersir untuk matu dolo Nabi tak. Purai benena Nabi tak Aisyah. Rampai-rampai akhirat terita singa-singa mak dunu-dunu ematan gili masih Nabi Muhammad minta ematan benena Aisyah maha kita teri
Mangga si kita teri. Kedai sewing rangi akhirat. Kena matu ye go he di akhirat matu he maga ni. Kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ka matu di akhirat. Sapa ka matu di akhirat. Tega kamu sapa telon ro. Sisi dena timbangan ini. Nara kori timbang yang malaikat turun kakak tu dia ku bela elok kak bela mak ku ye wadingi matu bela. Antara lain tu pujinya ubela matu itu. Antara lain tu mega salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasaba ni ga macina macawir Nabi tari mega salawatna. Nah nigi macina mabela ko Nabi jata salawat pa mak depek itu. Senin datang melebihkan kehadatan tu dia agak melo. Siapa kah dicedena timbangan ngede? Pada waktu diperhitungkan amalnya orang saya ada situ. Yaitu al-hisab. Yang kedua, siapakah riwatuna ri patarime tawe surah amalana. Catatan-catatan mencatat malaikat selamat tu tadilina ya he. Pada waktu diserahkan saya ada di situ untuk membela yang saya bisa bela. Senin atau melebihkan kehadar. Di sinilah sebentar berperanan kalimat la ilaha illallah. Nah nigi tahu tulipak biasa lena maliwiri zikir la ilaha illallah. Iaitu matu la ilaha illallah jama-jaman dasirimundi. Nah siapa ia catatan malaikat yang Upana dosa furna catat malaikat ekor la ilaha illallah pureta faul ladaya rodo. Catatan malaikat. Pada megi la ilaha illallah pada makasing. Siapa tahu mega dosa pura figau. Jama-jaman la ilaha illallah yana rolat dari sini na catatan malaikat ini. Sini na tamal lebih kan hadir. Olehnya itu dalam satu riwayat dikatakan keluarga la ilaha illallah di atas sel-sel matu di akhirat. Telu onron di atas sel keluarga la ilaha illallah. Pertama riwayat Madana dia nama selen. Keluarganya la ilaha illallah. Apalagi tu fure baca la ilaha illallah muci cemas umur 100 sebu nalinya lena fuller ya pindaranaka. 100 sebu. Makurang ya rofa biasa maki punya di juta. Nah ya 100 mi sebu cede. Ya kodui maka dikit cede tapi kau sikit na sewega anak tu. Cedek miarono. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kalau begitu tolong diusahakan mau cicam masih umur hidup ribaca la ilaha illallah 100 sebu nalini alena boleh dia pinaranaka. Mudah-mudahan kena ibu kefura baca 100,000 ke 100 sebu jelas. Karena kohe tasira tu masih so, karena itu syaitan yang muruta. Pernah saya sampaikan dalam satu pengajian. Orang peye deh, tiba-tiba kasih di ibu malah dia nak perhatikan. Li sebulan anda baca la ilaha illallah, mulai baca la ilaha illallah. Telung ngas telung pening. Istirahat jolok di zaman-zaman. Bapak anak suka jolok. Iko sejolok mana sulo kata mak di kamar ai. Lo kak melialeku boleh dah pinaranaka. Durus jangan apinya dunia kita takuti tapi apinya akhirat bagaimana kira-kira. Nah kita ini mau ke akhirat satu persatu dipanggil. Umur yang kita sekarang pakai itu dipinjam. Tidak ada hak milik. Hak pinjam. Tegan ni toko-toko nak koe. Ini kan. Siaga mani monro. Alena bapak panak mani, ingat mani. Bapak Haji Abdul Hafid tegan ni, Pak Kaden tegan ni, Pak Amin Tansir tegan ni, Pak ini tegan ni. Haji Ambon Dalek tegan ni. Kepada maki alena baru Haji Ambon Dalek alhamdulillah. Selalu nafur masa baca tahajud pada ulun dan lewu mati lo di akhirat. Akoro ya jadi tarekan. Bapak ibu yang saya hormati,
materi santangnya senderong. Pore mas sembaja tahajud, na lewu-lewu, na pole malakul mau. Alhamdulillah. Maka dia indok na Nabi Sulaimana, oh Sulaimana. Benengi ugi, maka dia oh Sule. Tanya ugi. Oh Sulaimana, indok Nabi Sulaimana, oh Sulaimana, mana ke indok maku gak gana ye. Oh Sulaimana. Aja namanya gambet tindro mudiwani, otak-otak kau mas sujud sembahyang, otak kau ambek mas sembahyang tahajud. Puah mana ke indok maku. Itu asindok tak osule tegi safimu. Baca cok mato ya roh, tapi subuh piron. Moto iro tangga benika fa indok Nabi Sulaiman miti anak naro ya Sule. Oh Sule. Sulaimana. Aja name gambe tindro mudiwani otok ko sujud-sujud ngarang info ngalatal. Asabak nigi kita mega tindro na diwani kasih kupu matu di akhirat. Sambaja perlu balomuti di akhirat awi ikut nak minak kasih di surga matu. Tamak ku tu seruga, tamak ku seruga. Ide ibu-ibu dua telung muat tapi kau tamak di seruga. Dek mana mega bu? Nyaman nyaman ibu. Telu bawa nafi kau na tamak seruga. Nomor sedih pada ceng sembajata. Modega sunat tapi kau, perlu tapi kau tamak di seruga. Nomor 2 puasa tak ulan Ramadan tapi pada cengi. Ya rokalah tak tahu aja tak je malufai. Bu, madai ce sembajata, madai ce puasata. Sedifi. Terus si uraneta terima di cengi. Tamat seruga. Iya, yang ke uranena. Ya diga uranena 2 bawang. Ngesempah aja, mau puasa pura nih. Kalau mau terusi. Uranena tahu mau terusi. Dia nak janji tu. Tamalah beka kahadar. Agar nasi dok Nabi Sulaiman, oh Sulaiman, otok ko jangan mega tindromu. Di tengah bani otok ko tate sedi wadini masa banyak tahajud tate 2 wadini cakarut do kita tate telufi. Cakarut do lada kita tate apa? Si 7 setengah 5 selesai arwah tambah telu. Aro tate apa? Dek na tumatin ro, na tumas majasul bu. Hiwading. Setengah na 5. Kampacik dek. Kampacik dek mah kokoi. Ko cakarut dolan daki. Te ko cakarut lagi atin ro ni jangan mau to ko cako. Tapi kasih asik ko mato di akhirat be. Kasih asik ko di akhirat. Mendrek mana te terimai apalan sembahyang tahajud iko agama kita ita mi kombe. Sembahyang sunat duha aja mu tetang. Nasa tofan de tarioloen, nasa ngi sembahyang papa sempodale. Sembahyang sunat duha, pak memang pak dongan no pak ro. Allahumma inna duha aduhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal ismata ismatuka. Agak sirono. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Oh, fana rekon keda. Ini pak dongan nasa sembahyang sunat duha Teko tengkeling matun ulang kasih makan. Ya pak dongan nasi sana bawang. Ada nolong masam pajang. Tanda tu pas sembahyang, tanda tu boleh pak dongan sembahyang sunat duha aku apa gitu. Nasa pak dongan nama geloweng kelingan. Iwa perlu luar tanda tu sak sembahyang. Alamui sembahyang. Tanda tu sembahyang. Tanda tu pak dongan sembahyang sunat duha aku. Allahumma in kana rizqi ofan rekon keda leku bisamai lengi paturungan apa anzilhu paturung ipuat paturung ibu sita fuan perlu ki we mati ase dia we namanya kata melo doang iya mega kata melo doang tapi diterima pak doang ada dia namanya jangan nampak pergi terangkan mantu. Ni kita terima fak doang ni kata. Wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Nareko angkai kurtanai fa daleku pesurang ya dibaca ku pergi masam bejat sunat duha. Iya.
Wa in kana qalilan fakasiru dari kecil dia mu fa terang mega fa. Atau kapan? Mega orang paraku. Iya. Agafi. Kamu patu kapa tu? Wa in kana ba'idan fakaribu dari komobele pada perang apuang. I bela pakasi ko ka diri mo mak beluk balu puang. Nanakku kai ko mai. De pana mau po tawe na rekong kami po kadalik na kampung mabelain. Saya tanda na tumo po na reko ang kani kumaihe dalik na diawa bola na muno dalik. Kalau tumo filo ke diiriang, di pana mau po tabayang kasi diiriang imon romanda ki di warung ya ba masih tapi beneta. Anata. Magalau matoto kumanda ki solong anata den kelingat teri den kelinga macawa. Amma na tu dita cak beru-beru ka magalau. Tapi ku meru iri imon ro. Oh de fa. Sembayang sunat doa ki tabaji fa dogana. Wa in kana ba'idan fakarribhu nareku mabele po pada pera enggak kasih talde ku pa. Iya. Tu malabe kan ka hadar ya. Maka fi elosi berakana. Oh, Bapak Barakah kan. Iyalah tu nareko ini Pak Bule tungka terima ta pengeli ko terali barata aja tamanya bawa. Ele barakah na aga difau wa barik li fi ma atait. Pak Barakah kan ngapa iya mu ring ngahi. Aga tabalu teralai. Takatan dina, takatan niru dina apa mereka dah. Oh barik li fi ma atai. Oh Bapak Barakah ke ngai. Kan tu kita baca tu kufur ki he ko kunu ki he ko subuh. Oh barik li fi ma atai. Oh Bapak Barakah ke ngai aga mereka buat. Idi melihat si baratala takatan ningi. Oh barik li fi ma atai. Pak Barakah ke ngai buat he. Itu beringi kah. Eloki mande, eloki Pak Barakah andreta. Nalora na beta baca itu kursi, tungka lotak mande minum. Memang di hadis selenge bismillah, tapi di hadis selenge. Nalora ini dibaca ayatul kursi, negi taubat dega ga anurinun dibaca ayatul kursi nasa nabita. Tanda na Pak Barakah maring pengelatang. Nasi lei pengelatang itu furdian itu. Tama lebih kan ada re. Engkau sahabat, lo mengolok lebih tes rofong latala, pedih ka iya he digasi rapi sa di jebolaku, dia mak Barakah. Barakna, engkau si golana dia sigatin, engkau si tina dia siga golana, engkau si naliak balik dia siga naliak bere, mapa kuru sahabat, lo aku nabi tes rofong latala, mau pergi ka iya. Samana sa di dia mak Barakah di bolaku, makin nabi ta ayatul kursi, ayatul kursi. Barak dia nak kamu baca. Engkau mau beli tapi nak gatung di rentin, ada yang kena baca. Iya. Oh dia nak jahat kau digatung. Dia nak kerana beta negi gatung. Itu kursi mak Barakah mana ya dia apa kau? Salah paham. Kemudian dalam kitab yang lain dikatakan di situ kufur dibaca itu kursi dibaca siaga in hadza la rizquna ma lahu min nafad. Majapu yehe nasem pengelatala dalek pole rikeng dia itu nak capu tak baca lalu kita taruh di dalam merita tak baca yehe inna hadza la rizquna ma lahu min nafad setengahnya ditareka po ye tapi walu fai takalan di ringgi dak berian. InsyaAllah ya rodita rodon Pak Barakah ke infong latala asal tinggal ramai tungkat ulang tepat di taseta di lamarita nareki bafana baca ye nafong latala Pak Guru ke agak betul nama jepu ye dalek pole rike nasopong latala rizki dari kami ini malahu min nafat tidak akan habis. Wah geloh apa dibaca ye magi bu tak baca apa Deva Sina na tuli capu. Alena pamatu ustaz de mukira-kira no saparang. Kufur rodo. Aga si dibaca. Akada seki rodo. Mega maguru tamising. Aga dibaca.
Allahumma da'il barakata fi ta'amina hadza kama wada'tal barakata fi nili Misra. Oh, pataranga barakai Andre ku he ko Andre. Ya ko inunga tatu di selle fi syarabina inunga ku ye he. Oh, pataranga baraka ku he. Ya ko dui melok ditaruh tanpa maka deki nukudina. Hadhihi oh pataranga baraka idi ku he puang. Bagaimana barakana? Kama wadatal baraka fi Nil Misra. Pada toha mutarinda baraka salona Nil. Sungai Nil di Mesir. Itu sungai yang paling berberkah di dunia itu. Adalah sungai Nil. Dia capu baraka Nero Saloiron. Mintalah. Kenapa sungai Nil bukan air Zam-Zam? Ini panjang ceritanya. Tidak sempat di sini kita ceritakan. Itu kalau mau diceritakan ini, tentu Nabi Sulaiman dulu yang diceritakan. Agak sabar dari contoh. Bicara rugi bawah ni balik kalau kita bicara ran, patah ni ke Arab. Agak difaham. Oh, fuang pak barakah ke ngak yenante ku. Ibu, pura ke mana so di bolata. Tabacang ayatul kursi. Pura dende inna hadzal rizquna ma lahu min nafan. Pura lodangi. Oh, pak barakah ke ngak yenante ku ukajuku baleku Pada tuah tafak barakah na sungai Nil. InsyaAllah Mancah itu Pak Burah Nasile itu Fongal Ta'ala Sinin na dendro nanda tajing papasilina Bahaja ka sangadika Lupai maga topai maga Atau di akhirat Nasile yaki Nabi tapawi Dega aga anurian Re anurinun dibaca atur kursi Tenang Nafak baraka Fongal Ta'ala Bapak ibu-ibu ya hormat. Nah, saya kembali tadi ini doa yang biasa kita baca dalam kunut. Wabarik li fi ma'atain. Dan Nabi waktu termasuk baca subuh dibaca. Rosaliwana terali balukta. Wabarik li fi ma'atain. Pak barakah enggak pemuwerengi enggak. Ini terima duit, tak baca toi. Ini terima barang, baca toi. Lipat teli. Wabarik li fi ma'atain Pak barakah. Oh, to teli. Wabarik li fi ma'atain Pak barakah enggak apa. Agak tali kira-kira. Ulawata tali wa barik li fi ma'ate. Bola tali wa barik li fi ma'ate. Barakah ngapa? Ellawi. Aja tasisi lalo. Tari aja na mega tindong mo diwan ni. Nasabak ni gini kita mega tindong diwan ni Den auto masambaja tahajud. Kasih si fupu di akhirat. Tosalewe. Wali-wali na fongal ta'ala. Kena lariang itin ra diwanita pada noto masambaja tahajud. Biasa dikatulun di bali bulana. Magi guruta agatta mati fuang. Sedega aga mati. Magi faleta tarifa pada matenge. Wallu pe masambaja tahajud den dewani. Magi bu. Aku motor ini ko ele. Terima toke. Oh, fok paha orwane pasat dingi diwan ni matahaju nataddu tu binina. Magi bu, bisa makin nataddu wafana. Biasa kita taddu wafana. Nataddu maaga. Masuk baca tahajud alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, fok paha orwane pasat dingi. Moto masuk maja tahajud. Nafale je binena. Hei, oto ni masuk maja. Oto to ni tadu akahe. Ya pai mai ku mamu he. Hei, oto ni Pak Haji to ni ndi oto ni. Hei, mingaram wala fole haji, mingaram. Hei, dawan itu fole ke boting sat ni matalili ko tu. Mingaram haji ko. Iya, mingaram. Oto ku wala masuk maja. Maja ya ku haji tadi masuk maja tahajud. Majadi ta. Dia agak haji tu dia nak sebaca tahajud. Kau kade dia nak letup tu apa? Boleh mi dia jada. Haji mesti masuk baca tahajud. Apalagi ustaz. Ustaz kenapa dia nak sebaca tahajud? Masuk aku. Masuk aku tu mbek, masuk aku tu. Fa'ana te ustaz pasti pas sembaca tahajud je perengin be otak apa pas sembaca tahajud. Nopi ko te ustaz. Afalai ko fuang ngaji. Fuano. Haji no.
Napa dia motor masa baca tahajud? Hari. Tadi ingat kok. Magi bu. Magi. Masa baca tahajud pakai dah mana? Kau tu mundur di tahajud kau tengah benih. Dia nak kau di pesta perkahwinan kau tengah benih. Ya kau ke telefon nak haji, telefon ni saya tak tahu. Ya kau dia noto ai. Kalau kita misa pas sembahyang tahajud, telefon ni tak tahu. Tapa di set. Munin tak apa nak kana. Dia pengaji. Puasa mati tak ki. Wah, dia puasa sempa yang sirakaman. Wah, haji. Nasabaya kau deh. Ini yang dikhawatirkan. Anak sebelum tak Umar bin Khattab. Matuk capak waktu. Maka beta tema doloro mendre. Lo mendre tina Makkah. Ma doloro te mendre haji. Tapi muasa haji mana li sude. Boleh mana Makkah haji. Tapi dia mana haji. Boleh Makkah haji mana deh. Masa bangka mendre tanya karena melok Makkah malah jasa. Karena masih rimi. Alena menikor kampung dia haji terpasang mendek na pasalina. Angkata mendek magai. Alena menima padakun dia haji. Kata ni tu mata ana tulis mele kau minta dia mau haji. Haji mana tahu dia. Kau si digawe kasih makan kemudian dia doli mendek tu dak biasa dia haji. Mana ke apa kau dulu. Terpaksa kasih tanah pasalina. Bapak ibu yang hormati. Ya, ini tidak betul begitu. Ya haji. Tentu ada. Oh, masembahnya. Alhamdulillah. Oh, dia kamar Allah inna ataina ya to sina kula Allah ada kamar Allah Pak mutukar itu. Inna ataina rakan Allah kula Allah ada kamar mundri. Siagan rakawe lumala arwah. Iya to ada ramat terus Pak iya to ama kalau diseseta. Iya to hata apalah. Pakra umat ya tega malom ya dah tu mau baca kasih makan na dewa fala ya na atena kula Allah ada bawang awi pak kusi kul huwallahu ahad di rakam marioloy kul huwallahu di rakam duai ya tutu naro ta sing mariawa sambayata di belum tentu ya mala jus matandre subhana pengupurang melebih naik ayak menemuero kalau Allah ada tiga beda naik ayak menemuero bahkan melebih kalau Allah ada sebab nigi baca kata lu kalau ada sama naik deto nafada sama naik nah baca telung aja pak ya ku makan dikit persis kasih tu matun siap dia nawang ngaji kalau Allah ada bawang. Dasarnya tasbih dalam balaghah tidak mutlak 100% al-musyabahah sama tidak. Dasarnya tasbih itu asal kerja dek pada tasbih asal musik dibawa pada padan. Papelompoe pada pada songkoe. Agana pada. Cik di bawah bolona bawang. Lopo na dina pada, bantu na dina pada. Tanah na dina pada. Tapi karena cik dek biasanya tasbih dek tu na perlu 100%. Dia maafku mati itu ku makan di nigi baca weka telu pula ada samana na baca telu pula aja samana tapi de samana samana yang wita pada yang dia apa samana angka sahabat dipuji rifang Allah Ta'ala gara-gara kula Allah ada kan ibu karena ibu makan biar wita na bising sahabat anak tulis nilai kat keluar ada aku baca. Iya. Angka saya di sahabat dipuji rifang Allah Ta'ala gara-gara keluar ada. Magai asal lagi mangi pasti keluar ada nala. Nala riolai. Wah alif lam mim. Wah sisa neraka madua. Keluar ada. Rakam madua mamulangnya deh. Waktu hawan laili. Rakam madua keluar ada. Bahkan biasa makohe. Waduhana la riolor kan dioloi. Rakam dua alam nasrah. Letul alam nasrah. Nah, si kula Allah ada.
Dia nak lupa je kalau Allah ada. Yang kasih tu malah bro. Kasih lah kau dah minta celak malah bro. Pak kata tu tak apa kata tu nak puji malah bro. Dia kan figau malah bro banget terus. Dia mengaku maya dia mengaku di form penuh apa kalau tanda tu form penuh kau apa aku tu. Tercapak wanwah. Lo kasih malah bro. Mua pula Allah dah figau tanda lah bro tu. Apa lagi kau tanya? Lo ke malah bro. Muhammad, makasih kau. Makasih kau tu kalah bro. Nasa make ka ko rohe das lagi mangi mon alai rodo alam nasar. Nasa bu si ko Allah ada. Jadi magai. Nasa iro aku tanah mana ka tu apa ko kalau ada tutuna lah. Obira ngami ro. Wah gati apa nasa diterima permohonan. Wah gati apa. Nobi ko Muhammad. Malah ka lok kono pokoknya min aja na tu. Gasur kau tulis kalau Allah ada muat. Gati ko Nabi ko Muhammad. Ada na latte. Magai iko na tulis baca kalau masih lah kasih ter. Iko na masih lah kasih ter. Ita fana apa mate? Iko na ga. Asalam masa baca ko malah kalau ada. Nama wala lagi musuh sabui kalau Allah ada. Iko na iya na. Magai. Nasa waktu hawal rakam marilah, napa salam nasara sampai kalau Allah ada. Biasa tu alam terakai pun sampai kalau Allah ada. Lila aku sampai kalau magai. Fuji dia sedih. Masih pak, kau sedih kembali kalau Allah ada. Maka Nabi Muhammad engkau berita follow di fuang Allah Taala, na fuji ko fuang Allah Taala gara-gara mu fuji kalau Allah ada. Wah, tanpa boleh eskan. Ada surat keputusan datang kamu dicintai oleh Allah gara-gara kul huwallahu ada kamu cintai. Apalagi Nabi Muhammad. Wah, follow punya wana. Ya, lesu walau pujokan enggak melek. Puasa sana imang follow pujan no penala kul Allah ada lupa pesanan. Maka yang kedukung, runtuh dukungan. Wah, tak jatuh semutan lewat ko dukung. Jatuh semutan lewat. Sepatut dia pendukung. Jemaah manyam-manyam. Wada ya naga kepada nak apa tu? Kena sifat-sifat kula Allah ada. Teman lebih yang kata, jaya magi ibu. Cekik motor pada dia fangu puta. Kul huwallahu ada. Rakan dia lah, iya rakan dia lah. Rakan madua ulangi sih. Dia nama gak diulangi. Sembajangi. Tak kalau pagi. Tapa kulang uzurat binasi dah pengumpul katakan doloi. Kulang uzurat binasi. Capak nak kurangi. Ya kau dia sering. Oh, inanya nak aja capak nak wala. Nah dia gadi mundi dan neraka norono. Tok komen tak gati. Agak sih ulangi kulang uzurat binasi dia nak makan. Karena ibu makan saya anak bisa. Iya. Otot ni boleh matu. Otot ni masuk baca tahajud matu. Tunggu lebih kata dia. Masa dia waktu nak lihat tindro, dia sengin nak lihat tindro tak cici si tahu. Ni wani. Dia nak lihat ko tindro, ikut lihat tindro. Masa nak lihat tindro nasa wani. Engkau tu jamat tambor pada peko dah culi aku perlu rasio orang korodo. Masa dia upasa di komuniro. Ceme matok ha? Ingkalingi agar nasi dak Nabi Sulaimana otok kombe. Sebab nigi patin ro diwene kasih si pupu di akhirat. Agar tahu si nasa Nabi ta no subhati. Selama itu dia punya penyakit kebutaan. Taupan dan nongeng baca orang. Oleh kesilakan ibu Allah buat manusia nafsu kali. Tak baca weh. Si kurang-kurangnya dia dapat tambah. Atau tak baca weh. InsyaAllah siapa tahu dia hari kemudian sebentar dia terbuta. Kaitan Nabi Muhammad. Sebab engkau masuk ke sini di ifatoko buta. Aja mana kapajai. Upaya cerita ya Pak Puramufi kau. Tapi buta mata tak dewas. Kita masih surat kamera. Ya kita ni nafas kilori. Yakin di akhirat masuk ni gini pandang nongai baca rekomend kali bang. Dia dah buta.
buta di akhirat pan kemasuk buta maka di oh mana ka buta ka nila ka dilino ano salami sa dilino sa bibigyan ko tuju masok di patoko pada untang buta pak di mita du titik ano salama mampu kami ta inilah semakin kahada. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di pintunya surga ada di situ. Inilah yang kita cari ini. Yang namanya dipati cocok. Narek di selai pintu nalino. Sebab dua pintu nalino. Pintu utama di lino sebab pintu metu. Pintu utama waktu tadi jagiang pintu utama sudah di lino itu. Masuk pula di bebanin dosa artinya masuk di dunia ini. Yang kedua, pintu masuk yaitu pada waktu masuk di kubur itu pintu keluar dari dunia. Iya namanya lagi pintu cocok. Nolorang yang kita ke anak di jajah, ganti ko perikalinya ini Allahu Akbar. Siapa nak tu masuk Allahu Akbar? La ilaha illallah. Dia dijemput kan kita lepas jajah sama di dino. Dia dijemput roh. InsyaAllah tujuh tu dia nak salah asal dijemput ni di pintu masuk di dunia ini pada waktu lahirnya mendengarkan Allahu Akbar otaknya sudah naik daripada hatinya sudah nak pada kasih kosongnya dia agi kita fokus tu waktu itu nak kasih itu nak rekam itu InsyaAllah meraja di masuk tu nak uni Allahu Akbar dan ketua si sana bapak-bapak Benena lo memang ada masyarakat. Hai, saya kalau lokas, kalau kami ada jumpa dapat barang lu terima kasih. Nabi ni lo memang pasti dapat biasa semua. Kalau lewat ni, biasa mak ni, mak biasa mak tapi ni kalau bang. Maka dia sila lo nak jajan apa lo tak tahu bang? Ini senang saya dapat barang ni maka bunga ni. Nanamu mai kamu kebungan nak. Ya ko bola masolan keru bola batu magampa di betele. Ya ko bola aju keru magampat di garagaji. Tapi ko anak keru agak nalo tabe tele. Nak itu jenis sembahyang. Karena keru senero. Kan itu jenis semangaji. Agak na upot tak ko anak tak macam mangan. Nama kan celaka tak ko anak di semangaji. Ya ko to tak silap po basolan ni ga bengkile kinampe. Ya ko cetuju sisa tukar tambah. Tapi ku anak masalah, engkau mula tukar tambah. Haji, masih anakku masalah. Jadi, dia suki tukar tambah. Ini loh. Anak. Aku mati ki, jenak saja narampi. Mapa mula ki ku masalah ni. Tua letuk mati di rampi anak mayat. Tapi ku bola mayat, nak puri balu, pak jadi fok. Bola masalah. Pak jadi fau, ku di balu. Oh, tu masalah, tukar tambah, pak jadi fau. Dia nak saya kalau tahu ni anu pak jadi. Tapi ku anak masalah. Mati cik dia nak jadi fau anak ni kan. Hingga video orang di jalan. Oh, keturunan. Allah. Sini nak tu malu beri kah ada re. Ayo dah, loki macam-macam lah. Jajan nak tak dia di Bali. Karena kasih jajan ni, dah nak ada mak dan ke mak dan ke. Nak makan nak seperti. Jadi apa benda terungkap? Dengan apa nak bangi? Di atas nak cuma tukang beca, dan tukang beca kasih bangi. Sama tukang beca, Allahu Akbar. Dia nama dia cerita pun asyhadu la ilaha illallah. Makanya nak tarpir neraka pertama asyhadu la ilaha illallah. Makanya hayal assalam, makanya kira-kira. Magani kira-kira. Nah tu dia macam kita pun tapi nerakang arti nak taruh tak nak taruh magani kira-kira. Maka mereka cuma tolong pak guru agama, tolong polis arti nak papuji dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dek nak kiru itu, apa mula jadi nak kiru memang. Sekarang agak cepat nak bangi deh, la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa hidup kita ini di dunia diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan tinggalkan dunia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Ini cepat nak bang he. Semero pengolia lino rohi. Lo di akhirat. Pengoli di lino lo di akhirat. Maka nak la ilaha illallah cepat. Nan sebab di lorangnya di pokologi mati. Mangkana akhir kalamihi. La ilaha illallah dalam jannah. Niki mali pacapur ada kalimat la ilaha illallah. Dia nak pacapur dia dengan di bundina sahabat terus.
mari kita di surga. Nah, sebab la ilaha illallah tembus di pintu surga. Ya tahu teruki di pintu surga tentu siapa. Dia kata la ilaha illallah di fa. Otomatis mah kira-kira. Ya, kata di bulukum bagare tak dapat kata bulukum bakal kata tayi itu. Madai Tokak dia tadi bulukum berdibau di fauan terus tak kata mada kehurang mai sama kalalai ada kalalai masa dibaca la ilaha illallah di bainina dia nak ladin oleh mate macili cili ba mate jauh tu baca ini di kalau dia aci akhirnya kena di waktu tu baca ini timpak timuna merenung ni keluarga nah ini masyarakat la ilaha illallah di sana tatim tak la ilaha illallah agak nafal lempaan mati tahun apa jadi satu duduk kat makan cece dah mengidi maka damika lempaan nafal waktu namadan silakan kalau kita dome tapi kita punya roh tapi begini ya mutul maru alama ya isu alai. Aga na puke da tawat na madan, aga biasa na figo at na tuo. Tega tafu biasa at na tuo, ya tatu mopo at madan. Dia tu la ilaha illallah. Idulle mopo wi na rekto di fu biasa ngi at tamarisu. Maka da madan pinapakiro di faguru dia na jadi. Contohnya Abu Talib Nabi tapasahada dia na lepo pak dia kan foto na masih. Dia dah lepau. Nabi Muhammad pasal ada, Nabi pasal ada, apalagi ustaz di negara. Coba tulis ke hadar. Dia kata nama tu di biasa waktu tu la ilaha illallah dia aja. Si kurang-kurang nak. Kalau dalam tarikat Al-Muhammadiyah, anda tarikat Al-Muhammadiyah barangkali bapak yang tua-tua di sini itu tarikatnya tarikatul Muhammadiyah namanya. As-Sadusiyah, natarima tawedehe di Jabal Kubis. Bagaimana? Astagfirullah 100 kali setiap hari. Salawat. Kamu yang belum pernah menerima terima roh. Iya. Perlu ada tarikan. Mega anak tahu apa purana bersalam medena. Mana ide nang kena terima desing diri zikir ide. Mare ko ang kata purana ma bersalam medena maka dia fola talahai dia roga perlu nate ko dia. Dia roga perlu nate ko dia. Dia roga perlu na purana bersalam medena. Ini gara-gara tidak pernah menerima. Nabi tersendiri, perhatikan sahabat magati masu. Bungkas sahabat na purana bersalam medena sur mobi. Pada-padana Abu Dujana, dote ko na kita maga ko iko. Dia tak nak kemurafi pak dong purang mak bersalam made maga ko. Nala dia ke 740 ini na wasti to. Lu sahabat yang parah. Dia nama kalau na itu nabi tu purana bersalam made. Baca ki. Ni ada surah nabi tahi. Nabi ta pak de to tu na zaman na napigo nabi ta bigo to de. Salah tu. Salah foto kong kapak pidato maka sidin na pigo na binta pigo toy. Jadi loto bene na binta siya aga terang. Ya loto ya terang. Maka dami sinin na perat na parentangin na binta na surangnya di pigo mana. Dena kada sinin na pigo na binta di pigo mana di. Na binta dena kana maamungi matutu ya loto ki matutu. Yang tu nak suruh ni. Nabi tadi kena bahas, tapi kita suruh kita, dia tu bahas. Mabir sallallahu assalamualaikum, alaikum jama. Mau saya diminta dia jota assalamualaikum. Mana kata dia tu makan assalamualaikum, saya diminta alaikum jama. Sebab nak suruh ni Nabi tu ya tu siap. Cuma lebih kerja. Jadi ia di figur dan surahnya. Agak na figur dan kita na surah tol. Ya kufuri mak bersalam. Nabi ta purana mak bersalam mataruna na pendek limana. Dia ase. Kata mak ada di ubung-ubunna. Kata mak ada di alindrona. Asal kufuri mak bersalam Nabi ta.
Inafura mabir sallam. Napenda limana. Ya. Sahabat minta engi dia di ubung-ubunna natari Nabi Muhammad di ubung-ubunna. Selain minta Nabi napenda limana. Nek narabi mi ko jalindona aga na po nasa witay nabitan nataro limana jalindona. Ita lai gili mi ta nabita kamani limana dingana nasa witay Muhammad nataro dingana. Ye pada malalay nga pakitan na sahabay. Iya. Na forma bersama nabita na venda di ata. Iya. Ya tahu sih di venda mua nasa bakat selo di sapu. Bukan itu. Dia na defende ya limai gara-gara melok disapu kasi jalin to de. Mudai gaga kasi mak dape. Sejarah pagi dia mak dape. Magi pada defende. Nabi temas surang di tepi kau. Angana baca. Pak doanya. Pak doa angana baca Nabi takro. Papa tade susah. Pak doa ngana papa tade susah. Pak doa ngana papa tade sarai. Pak doa ngana 3A. Angana baca. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang ini. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Kalau baca ni kita. Kalau pendek pun Nabi sallallahu alaihi pendek di mana? Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Nah, pemakada Allahumma azhib anni al-ham. Iya dah. Iya lah macam. Iya, nama saya begini apa lah? Iya pernah ikut kami. Boleh makada ni Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Agak betul. Oh, palisan ngasini nasusai nasarati. InsyaAllah, kung kasusah tahu. Napalisah ki kung alatal tungkat pura tengah sempayang. Ini susah. Ini anak lo masih sekolah, dia neganda balancang. Iya. Anak tempat sekolah dia pangada jamai, dia macam tempat susah. Itu anak orang ini tempat raja mana, macam mana dia? Dia kalau dalam dia. Iya. Iya, Pak Burana he. Apa guru kita bisa ada apa mana bisa? Papa di sana selesai. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Betul oh wal. Yang naro pala bicara gina naro. Oh papa di sana sinin na susah nanya sarati. Susah sarati papa di sana. Tungkat pertama sembahyang. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca-baca, biasa tengkelinga. Aja dicapai-capai baru baca-baca rodo. Iya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu terus dibaca itu 10 kali setiap selesai sembahyang. Subhanallah terus dibaca itu. Alhamdulillah terus 33 kali. Allahu akbar dan lain sebagainya. Dibaca itu. Makurun apa kurang nabita? Bainnya nabita ada sengi jueria. Sampayangi nabita di tengah bandia si bawah. Ore malah victory si bawah bainnya telah jueria. Ore arot tatong nabita lo di masjid pak berjamaah sahabat ini. Nabita dia nama gatili senar kufur masa berjasuh. Bahkan biasa nabita ya panalisu pole masjid kufur masa berjasuh nak duha. Sembahyang sunat duha. Kira-kira ini ni kira-kira tati aroma ko kata tati asaran napalisan ni bita di bolana. Ya kuma ponco inala. Sedua tu nabita nasalai juweria binena di bolana. Nalok di masjid pak sibai masa sembahyang tahajud nabita binena. Boleh di masjid pura sembahyang sunat duha, mendek matama di bolana. Ai kamu fi binena rodo juweria tu dah dasar sejadana masjid kiri. Coba sih. Bina Nabi ya, kau dia cerita makan dikit, kamu mesti lah dengan Nabi lah, kamu. Dia makan risotoi, lo ke dia akhirat. Amalak na Nabi talit toy, amalak na lina talit toy.
Saya biasa kata makan hai bapak nak baca-baca ko hai si ko na pada matu. Mo ya rodo mak bismillah ko do proses itu lebih goi. Maka dibina hai bapak nak hai. Ye ko tak mau piak bawang ada yang leo. Dia mak bismillah ko do proses ni. Si ko na pada matu. Mana kalau pada Pak benengnya pada. Tanto makin rebekta. Hai juweria, utak Korea lemo. Masa pura masuk baca dua kampung tu mat sikir he. Kampung tu mat tasbih he. Di agak nak pun bit tadi anak Fatimah. Ikmali ya Fatimah. Oh Fatimah, aku malak tokon dong. Jaki maka doko Nabi ambokku. Dia nak mula makan malah. Oh dia nak jadi. Ikut tu fundai tu malah mu ya tu pun malah. Kau kamalak pun dong. Alena ni apa guru tahu nak kalau kau mati dia ngarang la ilaha illallah. Alena matar-taru betul mati. Masa memang kebiasaan tu nak tu. Ya, inilah tu mereka ada dalam tarikah al. Capu ni awai. Dia pernah fajar ke dari mak bilang-bilang. Lolo bilang-bilang itu lima. Wah, jadi. Kata si tahu. Di fakta pera bilang-bilang nak dia perang sedih uleng. Terus dia mati di deni kan nyawana. Kita mau bilang-bilang lolo otomatis. Dia akar di cemeh. Kamu bilang-bilang macam. Dia ala bilang-bilang di pelena di papange. Macamnya si bilang-bilang. Lolo dia halus. Iya. Jadi hana rekod dia gaya roh. Tapi biasa dah lupa. Ale ko nureke. Ya ko dia kira biasa dia. Tapi aku kira kontak. Pura kat minta tomato biasa di bulukum kira-kira 100 tahun uruna. Mono mamanya di kadarai. Sesendere lampilan tanpa mak baca-baca. Kasin. Apa bilang pilang nak peringarai ki. Iya, mak peringalang. Coba saya ku poleki ja haji. Pula kilang-kilang dari nak tu sahabata tak pakai dah tuwin. Ya alhamdulillah. Kilang-kilang mereka iya. Tak pada dia tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini nama jaya tu. Itu nama jaya. Itu sudah ada di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi dah ditolong. Tapi kandu nak pakai sahabat dia. Cek di kosong, cek di Malaysia. Subhanallah tak pakai cek di Wairum papa. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya, pura sirada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu riolo. Dia pun setolo itu riolo. Maku ke ditolo. Kasih dipesek-pesek. Iya. Itu malah berikan ada deh. Hanya sekarang ada orang bawa tasbih bilang-bilang dan dia lihat TV, foto na TV. Cak gatu. Ya itu foto na tamak suruh kan alina deh. Bapak ibu hormati, boleh. Gatung ikut rodo, tapi kata di perikanto. Boleh. Bapak ibu yang hormati. Agak nasalita, Malia Fatimah, wanaku Fatimah kamal apa do? Jadi maka do Nabi amboku na ikut dia makamal dia na jadi. Waktu ni dipasuruh ko buree pengluta Fatimah. Engkau sahabat mati maka dah. Oh kau buru anak makun dia tu suruh nak pengelata. Mati kau buru dia tu kau puselengang pada menemua. Segep kau buru ni. Iya. Hei kita nak makun dia suruh nak pengelata lah. Mati kau buru dia kau puselengang pada menemua. Tiga tingkah malak ni salama. Bapak ibu yang hormati. Biasa terjadi na pita pengelatar. Tu dia malakna, maboko. Dia nak melok mengolo di Baitullah. Biasa kejadian. Iya. Dalam satu riwayat, engkau tahu riolo zaman-zaman min fawalut tomatin ni nau. Betapa. Ngoto mati ni no to. Iya. Ni engkau tahu di lemak baru-baru. Macam tu itu lo kena kayak kuat di narawa fawaluna. Nangkara sedih, nakai, tapaniti korodo, si kalili ulwe, arono mangolorai ebarana, uluno mangololau, nak bukori cipelai, lari mende, lalai hai, tapan kasat dah makan parahai,
Dia jolok mente. Di suku mutanai. Agak saban. Nasi kalili ulun. Dia listen no. Makutana. Tanda tuyar na tanay. Makutana bawa. Agak saban na yatawehe. Na boko ulun na dikibalae. Ang kasat dan yang kelinga. Denang kena sembayak di lino. Temalabihkan keadaan. Kagare kajajan jolo diuloi. Dilema no. Dia mengolorai rupai. Dia kata ni rupana arona sita bale. Dia kata ni arona rupana sita bale. Dia kata ni dua-dua kalau makata ni ko materu. Terpasang kata moto mate dia sepuna mau itar to moto aga napa. Oh wah warepe sampai sunnaku duan raka. Pengolorai ni kasih. Nanti mamanya kasih ya. Nabi mamanya disidikai meni sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi 2 rakaat dia nalatuk disuruh ke. 500 rupiah lalu ke Jakarta. Aku bawa nak kena. Dia tahu nak kena. Pak Nanda tu nak kuat. 2 rakaat baru ka disuruh ke. Pasti dekat ada batakun kata matu makan. Oh puang pengelorai ini warepi sembahyang sunatku 2 rakaat. Nabi mengelorai. Tapi pura udah ditimpuri balik sih. Hanya nak pakai bawa mengolori untuk ditimpuri. Pura lo jelas tak balik pai. Jadi angka nafalik sembahyang ini luar biasa. Sedangkan 2 rakaat sunnah bawa. Jadi nak dicepat-cepat sembahyang sunnah. Mati di tepan ditanya. Negi tahu mati nulu masuk sembahyang sunnah. Mitau tetap sembahyang sunnah nak. Pas sembahyang dia tu. Jelas pas sembahyang. Ya nak kata minta tetap sembahyang sunnah lebih perlu. Tapi yang kau kata makruh tu masuk sembahyang sunnah. Tajamil mu perlu tu matut nalu beto. Ya dia pasal ini kurun tu ya tu mati nolo masuk sembahyang sunnah tetap sembahyang perlu. Iya mau mega tetap sembahyang perlu makruh tu masuk sembahyang sunnah. Tapi tanai di bapak. Biasanya kau mengotok kak. 2 minggu yang lalu boleh kat Jepang dan Sengkang. Beslopu tu naik. Lepangit di baru mandre. Sini na penumpang no mana mandre. Sekiri na mandre tu kerana na lebih pihak. Tapi apa yang terjadi? Betul sembahyang tongkat korot tetek sedih. Dia tak gili-gili maka dalam sapa-sapa sembahyang dia. Iya, takut kakak celale ku korot. Bendingnya dia kak ngaga dia kata mas sembahyang. Wah, inya mau penyawana tu ya. Agak waktu tanah tu saja. Lo kakak jaluk malafur di sefiri. Nadi, agak pada paranya mana mas sebanyak itu aku kuih. Pak sefiri selalu mana? Agak watai ku makan dikit sefir. Tentu makan dia. Maga ki, dia patut ya wan tadi. Lo kakak mas sebanyak jauh. Iya, lo kadi. Pun apa kalau lebih kak? Iya, lo kadi. Coba seru. Agak nama watas sembahyang dia lalangi. Patan rakanya mencari 2 rakaat. Asrai wadid jara di loroi. Loroi wadid di dia asrai. Mengeribi wadid jara isai. Memperisi mengeribi niakangi. Oh puang uti waktu na mengeribi lori isai. Siapa sih? Asra lo kita jawab mengeribi. Oh dia nak jadi. Pak dia rakaat. Jadi sembahyang asus itu sembahyang wani. Mengeribi pasangannya sebab sembahyang wani. Asraya pasangannya lorong sebab sembahyang sa. Asra nama ngeri. Dan nama apa saja maksud itu? Apa saja mu? Dia agak susah. Melemah saja masa baca kita lalangi dia. Jadi malah rakaat fure 2 minggu lebih. Pak Sapil, lokak masa baca jolo ya di? Iya lokak. Tamas akak dilalang. Tiga je dah kena. Apa kalau lebih ka apa ke? Kukira macam ni. No putar rakang lo macam ni. Awi apa kalau lebih? Kompit dia lina apa kalau lebih memang ni. Pura ka macam ni. Teki masa banyak kesil lari. Kukira he. Puna sering ngai ilal. Kuki. Oi, apa kalau lebih? Si bawa aku mantri mana ni? Pura ka masa banyak. Wala tonya serai. Ya, paduan rakan kasara senang.
Niana. Ajalah tasali ko dito lima pala pa mawata sali nero. Akarnya ati tilaro tu terkaber. Wakat masamaja loro perlu kasara upasejama si bawa asarai karena Allah Taala. Aro. Ganda don rakaat tahiyani berseleni wali loro. Tetos iki kamu. Mania wakat masamaja asara perlu kasara karena Allah Taala. Mulai tanya akan apa sejama pura di dolo. Don rakaat berselep pura ni lokani tandre. Mandreki semana seding ke malaikat maka daki iku metumek cocok mandre pak mas sembahyang ko nyawa pa di bisemana rufata limata jeta na perlu ke mas sembahyang maka dengan sifat mandre ko pakar digaga were tak di fuang latala mandre pak pura ki mas sembahyang pura ki makareso ta pembelo gaji diga were tak dia makareso na perlu melo gaji Berak metok tobatin dari sebanyak maka menulis ya mandai kat adewa sebanyak. Menurut fikih nareko malalaki si bawa ki asut tasidi. Angkato tahu dia si bawa tapi tahu dia sembahyang. Salon tapi nak sembahyang. Si botolo uri TV. Iya ko rifaki majin yewe si botolo dega garino dega ganino asutta de to gaga ninu yehe to se de na sembayang aga na san regruta atte amno yerowemo arengi asuneino gi kung kana sesa napi muere yero de na sembayang malah dak sedih riau apa tu wasa makan regruta ada yang jorok dina sembahyang sisafat sisana pemeringan sih deh kapan saya sunapa murid dina sembahyang semua banding kelingan nak tak mas sembahyang ni kening kali kau lobi mak pikir ku ampusakum wa ahlikum nara Assalamu alaikum si bawa li sebolamu dia pinaranaka ada asal sembahyang ko si bawa li sebolamu sembahyang ko nigi nasetu acai nigi ambo indo mati nulu mas sembahyang tapi anak ada sembahyang dia berdiri ke pas sembahyang tapang kata mati cek deh kun ustaz ina aja kak tu ya nak kena tu maka kini sediga anakku mas sembahyang ya. Enak aja gitu. Kamu atas salah mak nareko tungke waktu tak peringarai sembahyang kombehe. Asra sembahyang kombehe. Mengeribi sembahyang ko pejani jolok menonton kalau ke sembahyang ko jolok. Isa hai wotok nama sembahyang je matin roh. Subuh hai wotok nombe. So salamat mukit di akhirat. Tapi ya kode ya nah. Pas sembahyang ambo indok tapi anak dia nak sembahyang dia berdiri ke pas sembahyang teman-teman kecuali nak dia tu dia suruh iya nah ya tu nah kami nak mega seleng sembahyang dia nak pikir tu nak ni dia tu tender Jepang dah tete seagama sembahyang ko di warung yang kedua di pesta perkawinan seagai gantar nak sembahyang mega tu tu boleh Mekah kata tu. Apalagi votingnya? Majara wita tu dah voting. Nama ngeribi dah tahu dah saleon ron. Dia fana kasih di kurun tu. Tegi votingnya. Ya laki masam bajan di. Dia pagawin kali. Dia. Maga dah kanjak nak kongkan nak muda. Dia pak voting. Tudang bersanding di gedungnya nengkelingi bang mengeribi masige tapat tato sipak dua nasalai kaderan nalori mundi mas sempanya mengeribi lakai na imang benena mamu wala dali mate benena amin wah boleh tahu tegi botingnya saya kira mundi asam pajang tu dah di ondona makita mana kau boti di kabar dana ya silarona mak jenen di wah Ya roh. Ini wajar diucapkan selamat berbahagia.
Tapi aku deh mengharibi laba, asara laba, loro laba, selamat. Tapi berbahaya. Iya. Sini nak tu malu bekan kahanan. Kirin doa nak kecil deh na. Ketika lo mau tuan nak kecil deh na. Nita ita, dia nak sembahyang. Di mana anda kebahagiaan? Di mana Islam ini? Di pesta perkawinan banyak orang tidak sembahyang. Biarlah nasa nabita, yang nasa fakultas Umar bin Khattab, mega tu matu boleh Makkah tapi dia nak haji. Pernah terjadi dulu. Engkau wali menrek haji. Narafi di Mina manipi, agak nipi. Nai tain ke malaikat macui haji, dua malaikat haji tu pakai ihram itu. Sifat bicara ro malaikat si tanda-tandai. Agak apa ro malaikat? Kadai ro malaikat set dia siaga haji atau nge. Kadai ro malaikat set dia 70.000 riolo. Sekarang 2 juta, 3 juta. 70.000. Akhirnya malaikat set dia siaga diterima haji ni atau nge. Sepi itu di bawah. Ia rawali manipir pasadina samana lo naga uluna na pape. Belana kampoko arugiku letu ke toko ya kot dia utama krofitu maga na ye. Kodeka ga krofitu maga na ya ye. Belana kampoko pasura ongko so ubal ni ya maga ni na kodeka ga krofitu plus buto pitu bawat tama diterima haji. Teman lebih kan ada. Nah sekarang berlomba orang, ya boleh silakan, tapi ingat, ya, usahakan haji lis. Agar di figo diase, kufur ni rangkaian haji agar di figo, mak bereja, mak di figo diase. Tapi kadang-kadang boleh bilisi. Dena dulu bereja mak. Ya tombi ko bunga i, mariolo lo ko masige, tegenda bitengah sadiri ya. Nah ya tombi tu fak bereja mak ko di Mekah, fak bereja mak di Mekah di kampung. Ya kau dia nak kena berjamaah mendak di Makkah. Ya mata tulis kata dia. Mata tu kata dia. Bah, pura kat TPHI. Ye, bisa. Bunga letak ki, nak teduh ki. Ustaz. Dokang sebenarnya subuh. Tak saya ni tak dua. Melela, di fa. Puh, ile fa. Asal lo nak boleh lokal, kat lokal ni tak boleh di fa. Dia ule motor tetek tu. Di fa kata takut tu. Wah, lokal. Sesana ni memang Ustaz otak ni makan ni nah letak telur ni di Eva masa baca tahajud no jolo masa dia lo nak ya lokal wan ni memang Ustaz otak ni mai setiap pani telak ni terus dalam mata dia ni kan ini si tadu hai tok kena mesti ke termi jolo hey otak ni aku ni masuk jolo na boleh ni. Setelah kini betul jolo. Nah boleh ni. Coba. Ia tahu itu fak berjamaah dia sedih. Maka fak berjamaah memang tahu apa mai. Tapi dia betul nak kena lejak masigi. Napa menda dia. Lisu tu matu aku mati tu. Ya matu. Bapak ibu. Ya kok bangi tahu hidup perhaji asok bulan. Alo kita bulan tak kena tahu aku masigi asok. Mari ni tamak kita dah boleh haji. Macui tu macui. Maka dia bini dia nak boleh haji. Hei bapak naik. Lo kena buat berjamaah bang itu ya. Saya puang ngaji lagi liwa dia nak lokat. Bahaya nak songkok bolongan ni. Saya puang ngaji lagi dia nak lokat. Ni. Jadi asok buki. Kau pun dia nak bola tadi lautin teto. Pura firma berjamaah dia pakai mompo. Sesana lo ke fuang haji mak berjamaah maka dia binena dia nak haji lakai nak. Hai bapak nak hai lo ke tonak berjamaah ke fuang haji. Ya dia betul-betul fak haji di dia. Madadal tetap pun masa panjang fuang haji betul-betul haji di tenaki. Tunggu lebih kadar. Agak di figur dia di Mekah melo doa. Elau ke dia. InsyaAllah terima Allah Ta'ala. Pada kata. Di Hajarul Aswad. Waktu tamak bau.
de dulu melodo aku tu mita mutama bawa saja udah tamak adi gatena jaja aga fa di fokoro de to le pelatura banati na fi dunya aga na fa di fokoro ya na maripe na sebab tadi fong latal fa dong negi pasige seulina na hajar aswad haran nege safina ranaka tanda waji tapi keding ya rodo wah elo ki lisa di kampot tadi na sige seulita hajar aswad negi pasige seulina hajar aswad dia nege safina ranaka iya mafala ya anu itan rek sama aku diasui kata lupulo magi fet nak konya desa tapi lepas sih agak biwat di fokus mak boki paling mak kada bawa nih kata pak guru salah nasa hakikin haji agak kerungu fau agak main lokero agak nasa unia kangi boy posina fo ngalanta oh wah caca ingat pak guru kan sedih isena haji hakikin haji ingat pau ya hakikin haji unia ke boy posina fo ngalanta tahu gak po ngala taala agak balik pako bawa ni meripek bawa akada bani oh puang aga ni lo Nabi Muhammad ko ya to nomor renga puang aga sih aga ni lo Nabi Muhammad ko ya to nomor renga puang aga kita sing ko berseri monde dari pi matu oh ya balik aga ye ni itu ni lo Muhammad oh pura kagak melo pura ko waktu mak bau maka dah kata oh puan ini Muhammad ya tahu mereka ya nara ni tahu si maka dah posina pengelata aku bau au angat aku dia mendek motor bak mendek aku apa dua dia jawab mereka hadir nasuruh ki pengelata lebih lau teki memang onro malat biada kemana ku dia tanah hara dia aku mayhe tapi waktu melebihin ke mana boko mai di mundi sembahyang diterima fatwa di mundi Quran baca Yasin nak terima fatwa de gaga fatwa kena tolak pengelatala di mundi Yasin dia na semagi fale na dia minta nak dia baca Yasin tangan na pura na umpa baca Yasin na letup aku dia berkata na reka pengelatan maka dami na terima pengelatala dena kada nareko sila lona natarima maga pinareki itu urusan na po ngalatana tanda urusan na tayo yang penting natarima kapan nareki terserah po ngalata pak po ngalata po maca iya meloka sugira dia narenga maka dia po ngalata dewa reko pangkana ang bata pak boto mati fi makin ada kau pengelatan lah melok kasih kira bini mu deni senomorok na duit dia jauh lo pak tasih minggu Malaysia kau baca dia di Jepanda wasa di Jepanda kau pasikat Jepanda masuk di form penuh si minggu Malaysia nafagawe laki nak si napi 2 tahun apa sifah rosbah dicicil, kompor dicicil, agak dicicil, uri dicicil, bawa dicicil, sandal dicicil, tasnya di laki napi 2 tahun pegawai. Calon pegawai mufa, naloto kecil, tas seminggu Malaysia kau bayar, seminggu Malaysia kau, ya nare mufa ke ro, pak ya mufa ke boting itu ulan riolo, jasa tu, magi ya 10 tak dipakai tutur, dia nama gaga. Ibu jaki di nasabari pengelatala dia batur kita le akan dia pengelata aja jolo pak kerbine ne tas minggu Malaysia tas capu betu tahu lebih enggak ada pengelatala macam pengelatala nulle dalle telau tapi naselele pak mega rupana dalle pak disengan dalle dui dalle ajapa-japang dalle asenang ati mega dalle rupat pada dalle nulle angkala salofole tapi kan meloki dalle maka di pengelatala oh malaikat jangan jolok dalle murengi pak japa-japai malah samana tidak deh
Itu nulen ni Puang Allah Ta'ala, tapi dia tersedingin sebab dia tidak perlu malapor Puang Allah Ta'ala. Laporan kasih dalil oreko. Nulen ke dina reki. Atau apa he? Bayar fak dengan tak cocok ni. Harap banaati nafi dunia sedatan dia kan pada lebih paduangan. Tapi dia ni terima Puang Allah Ta'ala. Magai telu pahlawana pak doang ini. Ada nomor sedih. Anu haram utama di babuai di najaji tadi empat doang. Nabi Musa runtuk temelo doang. Maricak bagina na taruh batin temelo dua. Tri lima na liwa mulu na mende diasa. Wah, kade Nabi Musa. Oh Puang, kotanya bangsa ni mutari empat doang na yana magai. Na maricak bagina tu. Desek na ulu na taruh di mana? Angkasa dan yang kena Nabi Musa. Musa. Mau masalah matan nataro teri narafi lagi dari mana dia utari fak dongan itu tahu magi Puang anu harat di babuan biasa na findang itu fanting agak apa nekia. Tapi mereka pantai taji. Ya tanah ini nekia. Yana makalaleng. Yana makalaleng. Tapi mereka pantai taji. Ya batal ni nekia. Kung bali si teriwai. Pindah tapi. Kena tanya. Aje magaki lokak kasih mendek makai tau ngena. Cedek mendek kan nak siaga pi napi juta. Caca. Iya, ba. Aji makun rek kamaki ye kamaka. Kinya anu lo mane. Magai napi juta lo na store. Pindangi wa, ya ba pindangi ma nekia. Ne. Agak senera bu. Iya. Padahal naruntuk Nabi tadiasa teruki dilangi diasa. Megangi apalan nama pindangi dia masih dekat. Magai nasabak ya ku masjid ki belum tentu perlu tu tapi nalah apa muring tapi apin denge sini na to mendenge to padia tu to mafari to masesa to masiri we kafi tu na tupuat di mana apa materu mindre na ko tapung findengi na apa makada kahediku 6 juta tafakin natte na makada jadi ku aja matu siapa mindre ya to no mereka lokat mana? Nah, selokat tambah mata. Iya, ya kalau lokat tambah terserah tapi dia pancing syarat.